Krawal. Prvo par stvari, merch. Tukaj zunaj v Jurčku dobite majice od Krawala, ni jih več veliko. Zraven dobite merch od Britov, ful dober merch, zagrebte se. In pa še merch od punkrock, zunaj sta Džana in François. Pocukite jih. Eno skrivnost vam povem, one dva danes prodajata tukaj premierno album, dvojni vinil, ki sploh še ni v prodaji. Čist nov, še topu, lahko dobite na Krawalu. Pred vami sem ga imel samo jaz. Še druga stvar, za šankam se dobi še nekaj sokijevega piva, druminator, probite ga, vzemite si pikslo domov za spomin, če upoštevate, da 30 centov od tega piva gre za sokijevih dobrodelnih 20 za 20, je ta pir pravzaprav džabe. A veš, kva mislim? A ne, Galo? Tisti, ki ste poznali Galota, veste, da njemu ni bilo nikoli nič težko, da ga je vse zanimalo, da je velikrat prišel pomagati ekip Krawala, pa je bil tamle zunaj reditelj, pa je postavljal, pa pospravljal, zdaj pa šel. Tako da, Galo, ta Krawal je tudi zate, zdaj pa žgi za Galota.
Mi smo Vipera.
Gremo dalje.
your rest. That's your rest. That's your rest. Hvala ljudi. Ima jedna malo sporija za sve rokere.
Kaže on ko sebe. You
hvala. Hvala vam svima kad ste prišli, kad nas znate jako. Mi smo Vipera. Ali najprije hvala ekipi Krawal. Hvala kad ste nas zvali. Hvala kad radite ovu jebenu 31 godinu na polučasinu. Svaka čast. To je ludilo, to nema nigdje. A ovo je jebeno. Nas možete zvati iduće godine za Krawal, ono ujutro možda. Ok, ako se nekomu sviđa band, imamo to majci i prišike. Hvala vam još jednom kad ste prišli, ovo je zadnja stvar, mi smo Vipera. Vidimo se na šanku.
Samo za njega. Hvala još jednom Krawal, svaka čast. Well,